To je prvi kontingent, ki se je preselil v Farah. Imeli smo že prej posameznike, ki so opravljali naloge v Faraju, ampak v manjšem obsegu. Mi smo bili fokusirani na sever, na Bala Baluk. Mislim, da je pomembno, da so na tem delu, da smo preselili operacije na ta del, ki je nekako bolj pomemben celo za stabilizacijo juga. Tako da mislim, da naloge upravljajo podobne naloge, ampak mislim, da na tudi tem območju, ki je pomembno za stabilizacijo celega zahoda oziroma območja zahod afganistanskega. Elevation. 2,000 meters. Yeah, 2,000 meters around it. Yeah. 1,800. The expertise and skill of the multinational players that the Joint Force Command at Brunson and NATO headquarters in Holland, the United States has made in this